Hai takum kurana rojo tono fai kaham kobru Khupo 24 YouTube channel lo. Tini ang narono sai khana nai pura desoni Khupo areng mi video paitho nai tongdi hindi balu yamani video tini ni Khupo no start klaina. Panjab mo lockdown bare di phi ha 30 June ni jora. Kenoi CPM leader no suspend ke ha banda karawo. Maming ke rap khamoni bo ye. Brang ni party singo ni bro ke hano brang rap khamoni bo ye brang. Abo bro kenoi no suspend ke ha. China ni material arts school hor chonge khame tha aro hor chonge khamthio 18 tribes haroni prime choya tha aro nimsio brok bangma deranai bono tonga Mizoram 322 corona virus case tamai 24 hour nimsio report ni moteyo inke Mizoram 76% 18 year kana insingo 45 year kana rono vaccinate ke ahye Germany brok khok tham thoya brok khok ba seriously injured ungha mami inke Germany ke ha brok knife bike chaku bike attack kemon ba ye Meghalaya 24 hour nimsio 505 coronavirus case tabai aha ke biaram hamya coronavirus by brok thante ha Meghalaya wo Bangladesh o salboi coronavirus case ba moni ba ekna inchio strict lockdown ngai Karnataka o August nimsio college khlomayo hi saha deputy CM Aswad Narayan 24 hour nimsio 287 coronavirus case tamai ha Arunachal Pradesh ake biaram hamya coronavirus by 24 hour nimsio brok kene thya Arunachal Pradesh tinio chini bru chodrim tho by songromam thoro organize ke ha social gathering program upcoming final 20 songroma state level phudani ba ye Nabi Mumbai brok ke tham sok pal chingpal drugs deal khelai mo rang no toi phelai ye brok ke tham no thoi ha tinio blong brok Jammu airport of haye attack ke ha drone by ke Bharat Haktor India wo 24 hour nimsio 50,040 coronavirus case tamai ha brok trafficking khetio brok khrok chino mai ha tinio Bengaluru brok khrok chai ke bu Bangladesh ni Russia wo 24 hour nimsio 20,538 coronavirus case tamai ha Narwal area wo Jammu and Kashmir police thangi romha blongbrok no Tripura anti drugs drive for 259 case register ke ha ake 373 brok no arrest ke ha bosiha nimsio ye saha DGP Bharat Haktor India wo 24 hour nimsio 1258 brok ke ha biaram hamya coronavirus ma ye Chhattisgarh ni Naxali wanted no encounter khiem thoi ha 46 Taliban military nom thoi ha Afghanistan no ex councillor no arrest ke ha mami ke bung residency certificate ba mi Bangladesh ni national bro no hai takum kora narau ni news cover kherum chumong ke aini WhatsApp number 7085168409 naro screen of nu nai aro number narau ano WhatsApp khedi ake video hamya ke bu like redi hamya ke bu dislike redi naro ni WhatsApp group ake naro pal mampa takum kora no share kan eta paudi mami ke naro share ke support ke naro content kaham daily nu nai description no naro ke ha WhatsApp group ni link mane aro click here join khedi chini WhatsApp group no takum kora tini bole bosa no malai nai phainai video wo subscribe khedi Kobru Khupo 24 YouTube channel no hamyak mo kau ni favorite kau Kobru baike pura desoni Khupo no khnai to nam bo ye share khnai tapodi naroni mampha akhe joto takum khurono naro joto no khachang mo ya phayu moming ke naro video poilan chinga paithok mon jora naimoni bo ye joto no khacha malai nai phainai video